I'm happy to share the news apong very active po ti Department of Education ang lalo ti alternative learning system nga programa da po. Actually apo ket adto ti enrollees ti tatta nga school year Jack Mariro ket 28 apo ti enrollees tayo. Talo iti mga alala ti elementary 18 ti junior high school ken 7 met ti senior high school apo. Kasi pinag-klase na rin ito. Ti schedule of classes da po get every Tuesday. Thursday pala Thursday, every Thursday. Ket once a week apo no ka get normal pa si klase na po. Mangibati that module that the next class dan i-check dan to mit lang apo no nalpas ta DJ nga module apo nga ibati da. So how about getting gamit na sir ko sa gamit iti publication yan ti IIT ay ito gud digiti als teachers apo kompleto da apo at provide na nga digiti school supplies da tapno hang problema na po nga mangi-provide DJ PDL nga learner tayo tapno supeng paggastuan da apo nga kuna. Kasano di ba kontrol sa especially ballpen, natari. Ay when apo di bale no malpas di klase na po i-turn over damit lang. Sadan tuman to na klase dan meted to man kadakwada na po. Module dan so pinailan po.